Mentakasngi kesan tarik unaiweng ajalapsan ka Hima Sohra ka Burom Khadduh yaus rangba ka Hima Paiem Freeman sing hamadan marai hakajing sakilang lagi baik belen. Si benta kum kajing Burom Khadduh kisnong kitau nadu ki jingkeng mok dokter habaro kisnong bahap ka Hima Sohra ka Khang dam mi Dukan jongki. Paiem Freeman wa klat akat laipuai tarik risau ajalapsan boleh Burom Khadduh mentakasngi katkum gariti dustu jong ke Hima. Daki hajar ki pajba kreatu semadan marai Sohra ben ai Burom Khadduh yaus ukmi jongki. Hala saki hakani kasngi da ka jindanang kisim ki menteri na ki Hima kum na ki Hima melim Hima khairim ki MDC ki menteri perkirang bak sinang bat kiwe karaj mau syoi kelapan iru ya kasyat ben le Burom yaus kinong keren bapel pe kira pertu ya kana bat kejinglang sinrang usem Freeman ban sensia ya ke Hima haki sau snem hadu menta nang ni pat onra pat ya met jang syapam somen ban pen khoi ya ka met jang ya ka Khet ka Hima on simti no usem kena ba Paiem Baremdor kum usem rang ba Khang tambe gangkon ke kian ke haru kata ke kumsian ukme menmari nang hang keselapati yang benda ke la bersyat na bakur ke meeting bersisar ya ke Hima ke bakral rengkat menteri bakral bertolong ya hukum susah bayar baik garanti